Urebye igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, ahanini usanga abaturage batuye mu bihugu byombi baherereye ku buso bujya kungana, kuko u Rwanda rufite ubuso bwa kilometero kare 26,638. Umuturanyi ari w'u Burundi akagira kilometero kare 27,834. Ubwo bivuze ko Burundi burutaho gato u Rwanda kilometero kare zigera ku 1,500 gusa mu bunini bw'igihugu. Naho kubaho kw'abaturage usanga harimo itandukaniro hagati y'ibihugu byombi mu buryo bw'imibereho y'abaturage, kuko ku bipimo byinshi bigenderwaho harebwa uko abaturage babayeho ndetse n'iterambere ry'ibihugu byombi, ugasanga nabwo u Rwanda ruri kure y'u Burundi. Gusa nubwo ibi bitandukanye mu buzima babayemo, ariko n'ibihugu byahoze ari bimwe biza gutandukanywa n'imbibi z'ibihugu bikozwe n'abagashaka buhake maze babacamo ibice. Ariko urebye u Rwanda Burundi turi bamwe mu bisekuru bimwe no mu maraso, dore ko nta naho wabitandukanyiriza ku baturage n'umuco w'ibihugu byombi. Gusa intambara irasenya ntiyubaka mw'abantu mwe, itwara amagara y'abantu benshi, yewe nta n'undi wayifuza, n'utarayibona arayibarirwa. Hano ibyo mvuga abakuru barabyumva cyane. Ariko se hagati y'u Burundi n'u Rwanda biramutse bitanye mu mitwe, ni ikihe cyakwesura ikindi? Umva hano perezida w'u Burundi ati: Narumvise avuga ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye, niyo mamutse nanje ngabo mfise bashe. Perezida Kagame w'u Rwanda ati: ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Hano reka dukoresha imibare n'ibifatika twegeranyije, tugereranya ibisirikare by'ibihugu byombi, dusesengura ku bushobozi bwabyo mu bya gisirikare, guturuka ku ntwaro, ubushobozi, imyitozo ndetse n'ubunararibonye, ndetse n'ibindi bitandukanye. Hano bana nanjye kugira ngo usobanukirwe neza idonida akanduko kandi. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Ubundi amateka agaragaza neza byinshi ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi, nk'ibihugu bisangiye umuco, ururimi rumwe n'ibindi. Usibye kuba ari ibihugu bihana imbibi, kuva na kera byari byimakaje ubushuti, bidaterana ahubwo bitabarana mu gihe cy'amage no mu makuba, byagiranaga n'ibibazo bakabicocereza mu biganiro. Gusa hari amateka agaragaza ko habuze gato ngo byombi bibe igihugu kimwe. Gusa mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi hagiye habaho intambara nyinshi zishingiye ku kwagura imbibi no guhigana ubutwari, aho akenshi byasuzwaga n'uko impande zombi zananirwaga gutsinda undi mu buryo budasubirwaho. Kuko intambara izwi cyane yarangiye nta bwami butsinze ubundi, ni intambara yo ku Muhororo yabereye mu karere ka Gisagara y'ubu, yabaye mu kinyejana cya 18 hagati y'imyaka y'1700 ku ngoma y'umwami w'u Rwanda Mpazimaka n'uw'u Burundi Ntare wa gatatu Kivimira. Mu gihe cy'abakoloni, u Rwanda n'u Burundi byari mu bice byo mu karere k'ibiyaga bigari, byari mu maboko y'Abadage mbere y'uko Ababiligi babigaranzura bakabazungura. N'amateka agaragaza ko ijambo umuzungura byaturutse ku ijambo ku kuzungurwa, ko Abadage bigaranzuwe n'Ababiligi maze Abanyarwanda bakisanga bari kuvuga ngo ni abazungu. Gusa icyo gihe ntibyitwaga gutya, ahubwo byari Rwanda Burundi. Hari n'abajya batebya bakavuga ngo Rwanda Burundi byasobanuraga urundi Rwanda, mu kumvikanisha ko u Rwanda rwahoze ari igihugu cyihagazeho kuva na kera na kare. Gusa kuri uyu munsi wa none, mu kinyejana cyacu cya 21, reka twerekere ku Rwanda rw'ubu rufite ingabo z'imbere mu gihugu zishinzwe kurinda igihugu ndetse na reserve forces bashobora kwitabazwaho bikenewe ku rugamba. Naho ku rwego mpuzamahanga, igisirikare cy'u Rwanda kizwiho kubaha ubuhanga, ubunyamwuga n'ubunararibonye mu kurinda imbibi z'igihugu cyacyo mw'imbere, ndetse no mu butumwa bwo kujya kugarura amahoro hirya no hino ku isi, ndetse no mu gutanga umutekano byihuse cyane. RDF, Rwanda Defence Force, igira abasirikare baba biteguye urugamba cyangwa se bahoraho bagera ku 33,000, reserve forces cyangwa se zikera gutabara zigera ku 20,000, abarwanira mu kirere cyangwa se Rwanda Air Force bagera ku 1,000, ndetse n'abarindira imbere mu gihugu barenga 2,000. RDF izwiho kugira umutekano mwinshi cyane mu gihugu, kurinda abaturage ndetse no kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye by'amahanga. Igisirikare cy'u Rwanda kandi gikoresha ibigezweho bya gisirikare bihambaye, birimo indege, ibifari koranabuhanga ndetse n'imodoka z'intambara bikoreshwa ku rugamba, bibafasha kugera ku ntego z'umwanzi mu buryo bwihuse cyane. Naho ku Burundi nabwo bucunga umutekano w'imbibi z'igihugu cyabo uko bishoboka kose, bifashishije igisirikare cyabo cya FDNB, Burundi National Defence Force. Nabo bakagira abasirikare bahoraho bagera ku 30,000, inkeragutabara zigera ku 5,000, abarinda umutekano w'igihugu imbere
nabo bagera ku bihumbi 5. Gusa nubwo igisirikare cy'u Burundi umubare wacyo wose uri munsi ugereranyije n'uw'igisirikare cy'u Rwanda, ariko ni igihugu kirinda umutekano wacyo mu gukumira iterabwoba, gucunga imbibi z'imipaka yabyo ndetse no kurinda umutekano w'abaturage, gikomeza kujya kugarura amahoro mu mahanga mu bihugu bitandukanye, ndetse bakifashishwa naho bikomeye ku rugamba. Naho ku Rwanda rw'usanga ari igihugu kiri mu bihugu bya mbere, nako n'urwa kabiri ku isi nyuma y'igihugu cya Nepal mu kohereza abasirikari n'abapolisi benshi muri misiyo z'umuryango w'abibumbye UN missions mu kugarura amahoro mu bice bitandukanye by'isi, rugakurikirwa n'igihugu cya Bangladesh. Gusa u Rwanda rukaza ku mwanya wa mbere muri Afurika yose, nanone mu kohereza ingabo nyinshi muri misiyo z'umuryango w'abibumbye mu kugarura amahoro henshi hatandukanye ku isi. Gusa urebye nk'ibisanzwe hano, igisirikare cy'u Rwanda n'u Burundi byombi bifite inshingano zo gutanga umutekano nk'ingabo z'ibihugu byombi. Aho bitandukanira ni ku mubare w'abasirikare, ubushobozi, ubunyamwuga ndetse n'ubunararibonye hagati y'ibisirikare by'ibihugu byombi. Kuko u Rwanda usanga ari igihugu gifite igisirikare cyiteguye neza mu gukorera hose, haba mu gihugu imbere cyangwa se hanze yacyo. Ni igisirikare kandi gifite ubunyamwuga n'ubunararibonye bw'urugamba ndetse no kugarura amahoro henshi ku isi mu bihugu bitandukanye birimo nka Centrafrique, Sudani y'Epfo, Mozambique ndetse no mu gihe cy'umutekano muke ahari ibyihebe byigize intagondwa. Gusa hano wabigereranya mu mibare n'ibimenyetso bifatika ku gisirikare cy'u Burundi ugasanga kidafite ubunararibonye bw'igihe kinini mu gihe cy'urugamba nk'ubw'igisirikare cy'u Rwanda, dushingiye ku byo tumaze kugarukaho hejuru. Kuko u Rwanda n'ibindi bihugu biri kubaka igisirikare gikomeye gifite intego yo gukanyaga ndetse no gukomeza umutekano wabyo byo ku rwego rwo hejuru, nta mikino na mike irimo. Kuko usanga mu bubiko bw'intwaro z'u Rwanda rutunze rufite ibikoresho bihagije rwakwifashisha ku butaka, kuko rufite tanks cyangwa se ibifaru by'intambara biri hagati ya 34 ndetse na 60, harimo ibyitwa T-15 na T-5. Ibi byakozwe n'Uburusiya, kuko byose bishobora kurasa ibisasu biremereye birimo ibisenya imodoka z'intambara z'ibyuma bikomeye nk'urutare, kandi yihanganira ubutaka bubi, imihanda mibi. Ni ibifaru kandi bishobora kurasa ku ntera ndende iri kure cyane, haba ku manywa cyangwa se mu icuraburindi ry'igicuku, hifashishijwe ikoranabuhanga rikoreshwa mu mwijima ryitwa night vision goggles. Kandi RDF itunze imodoka z'imitamenwa y'amasasu zigera kuri 300, zirimo izitwa Penhad M3 Armored Vehicles. Hakaza imbunda ruturi hano ribiri kure byogoga mu bicu yitwa D-122mm howitzer, irasa ibisasu 6 kugeza kuri 12 mu munota umwe, bitewe n'ubuhanga bw'abashinzwe kuyirashisha. Hakaza BM-21 Grand Multiple Rocket Launchers zacuzwe n'Abarusiya, ikoreshwa mu gusanza umuriro mwinshi ku gice kinini cy'ubutaka kugira ngo isenye ibirindiro byose by'umwanzi nk'imodoka cyangwa se kugira ngo ihagarike umuvuduko w'umwanzi ari kugenderaho. Ndetse bakoresha yitwa Radar-9 cyangwa se HG-9 na 9K-111 Fagot, imisiri isenyagura ibifaru byose ku rugamba ikabihindura umuyonga mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ndetse bajya RPG-7 na RPG-29 Vimpa zishobora gushwanyaguza imitamenwa y'ibifaru bigezweho, modern tanks, zikoresheje ibisasu byayo biremereye byitwa tandem charge. U Rwanda kandi rutunze imbunda za mortars za 120mm n'iza 81mm. Izi ni intwaro zifatwa nk'inkingi ya mwamba mu gufasha abasirikare bari ku butaka, kubera ko imiterere y'u Rwanda igizwe n'imisozi n'imigende miremire, kandi rufite n'ubwirinzi budasanzwe bukomeye cyane karundura bwa surface to air missile systems bwitwa Sky Dragon 15 systems cyangwa se Tianlong-15 bwaremwe n'Abashinwa, rukoresha rurinda ikirere cy'u Rwanda, nako rwakoresheje cyagiye mu guhagarika no gushwanyaguza ibisasu byose byavaga muri Kongo bishaka kugwa mu Rwanda mu karere ka Rubavu. Bafite kandi yitwa CA-24 Grinch. Iyi ni intwaro nshya kandi ikomeye kurusha izindi u Rwanda rufite, mu cyiciro cy'intwaro ziraswa n'umusirikare umwe ku rutugu ari wenyine. Naho ku Burundi nabwo bufite ibifaru bitari byinshi bigera kuri 15, nabyo bya T-15 byonyine badakunze gukoresha cyane ku rugamba ugereranyije no ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko Burundi bufite imodoka z'imitamenwa zirenga 100, ndetse bakoresha imbunda nini za T-122mm howitzer zigera kuri 18. Ndetse igisirikare cy'u Burundi gikoresha imbunda zirwanya indege zo mu bwoko bwa Zu-23-2 anti-aircraft guns. Izi ntwaro ahanini zigize igice kinini cyabo cy'ubwirinzi bwabo bwo mu kirere mu rwego rwo hasi, usanga zose ziri ku rwego rutugereranyije n'iz'igisirikare cy'u Rwanda. Hano reka tuze ku gice cy'ikirere. Rwanda Air Force RAF. U Rwanda rufite uburyo bwo kurwanira mu kirere buhambaye, rwifashisha indege z'intambara zirimo Mi-24, Mi-35, Mi-17, Diamond DA-42 Twin Star na Cessna 180 Caravana, zose zifasha kujya
no gukora abasirikare ku rugamba, byaba na ngombwa nazo zigakoreshwa kuri urwo rugamba mu bikorwa byo gutabara byihutirwa cyane, ndetse bifashisha n'indege zikoreshwa mu butasi buhambaye zitagira abapilote zitwa drones, kuko mu Rwanda niba bafite drones zitwara imiti, amaraso mu bice bitandukanye by'igihugu, kugira indege zagenewe kwikorera ibisasu zikoreshwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe cyane. Igisirikare cy'u Rwanda kandi gikoresha radar ihambaye yo mu kirere yitwa Rwanda Air Defence Coordination, ibangamira bikomeye itumanaho ry'ikoranabuhanga ryose riri hafi mu kirere bari kugenzura. Bikorwa binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga rihambaye rigamije kubonera igihe, gukurikirana ndetse no guhagarika ibishobora kudobereza no gushaka kunyeganyeza umutekano w'ikirere cy'u Rwanda. Ubu buryo bwose bukomatanyiriza hamwe na radar y'ikoranabuhanga twagarutseho hejuru zishobora kureba kure cyane bwa Sky Dragon 15 ikoresha radar ya IBS 115 3D ifite ubushobozi bwo kubona igipimo cy'umwanzi kiri ku birometero 350 byose mu kirere. RDF ifite ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo gukurikirana kugira ngo ibangamire cyangwa se ihagarike ibiri mu kirere byose. Reka tuze ku Burundi mu ngabo zirwanira mu kirere. Uburundi ntibufite indege nyinshi nk'u Rwanda, kandi n'uburyo bwo gukoresha indege mu kirere usanga nabwo u Rwanda ruri imbere mu gukoresha indege z'intambara. Gusa Burundi bafite indege zigera kuri 12 harimo izitwa Mi-7 Hype, Mi-24V ndetse na Mi-35. Izi zose n'izindi zikoreshwa mu kugenzura no kurinda umutekano w'igihugu, ku kubungabunga amahoro ndetse no kurinda umutekano w'imbere mu gihugu no kugenzura imipaka, kandi zikoreshwa mu butasi no gucunga umutekano w'ikirere mu gihugu hose. Muri make, Uburundi ntabwo bufite ubushobozi n'ububasha bwo guhanganira mu kirere nk'igisirikare cy'u Rwanda. Ese hano Burundi Navy Force, ingabo z'u Burundi zirwanira mu mazi, bafite amato angahe arwanira mu kiyaga cya Tanganyika? Hano ingabo z'u Burundi zirwanira mu mazi zifite amato make akora akazi ko kugenzura ikiyaga cya Tanganyika, aho raporo zitandukanye zibyandika zivuga ko bafite amato 2 kugeza kuri 3 yo mu bwoko bwa patrol boats cyangwa se ubwato bwa patrouille bushinzwe kugenzura umutekano wo mu kiyaga cya Tanganyika. Amato yabo ni make kandi akoreshwa cyane mu bikorwa byo kurinda inkombe z'ikiyaga, kugenzura umutekano mu mazi no gufatanya na polisi ishinzwe ibyo mu mazi mu kurwanya amagendo ndetse n'ibindi byaha bitandukanye bikorerwa mu mazi. Kandi byavuzwe ko bafite amato 2 yo mu bwoko bwa Red Raiders. Ingabo zishinzwe ibyo mu mazi zigizwe n'abasirikare bagera kuri 500, bakaba bafite ubushobozi buke cyane cyane bushingiye ku mazi yo mu kiyaga gusa. Naho mu mpera z'ibihumbi 2025 abasirikare 25 b'u Burundi bigishijwe amasomo yo gutwara amato ndetse no kuyagenzura neza, bigaragaza ko igihugu gifite gahunda yo kongera ubushobozi bwacyo mu mutekano wo mu kiyaga cya Tanganyika. Naho ku Rwanda Marine zirindira umutekano mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu, hafi ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo ndetse n'ahandi ku isi. Amatsinda ashinzwe umutekano mu mazi akoresha amato agezweho agera kuri 15 mu ishami rya polisi ndetse n'andi menshi yo mu ngabo za RDF, arimo n'asanzwe azwi nka speedboats ndetse na Zodiac. Iyi marine unit ikora patrouille mu kiyaga cya Kivu mu rwego rwo kurwanya amagendo, icuruzwa ry'intwaro ndetse n'inyeshyamba zitwara gisirikare zishobora kwambukiranya umupaka kuza guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi nkwibutse ko RDF by'umwihariko ishami ryayo ridasanzwe rya Rwanda Special Operations Force COF iva mu rindi rya Special Forces bitabiriye amahugurwa menshi, imyitozo myinshi ya gisirikare ku rwego mpuzamahanga, batwara ibihembo byinshi kubera kuza ku mwanya wa mbere muri Afurika ndetse no kuza mu bihugu bya mbere bikomeye ku isi mu bya gisirikare mu gihugu cya Jordan ugereranyije no ku gisirikare cy'u Burundi. Kandi u Rwanda rufite n'uruganda rukora ibikoresho bya gisirikare rwitwa REMICO, Rwanda Engineering and Manufacturing, kuko muri 2024 no mu ntangiriro z'ibihumbi 2025 uru ruganda rwagaragaye cyane mu bikorwa by'itangazwa ry'amasomo tenders ndetse no kwerekana intwaro nshya rwatangiye gukorera mu Rwanda. Mu imurikagurishwa rya ISCA 25 ryabaye muri Gicurasi mu mwaka wa 2025. Naho muri uwo mwaka uruganda rwa gisirikare rwa REMICO rwatangiye gukora intwaro zitandukanye zifashishwa n'ingabo ku rugamba. REMICO ifite ubushobozi bwo gukora no gusana intwaro zigezweho zirasa ku ntera ndende zikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba bazijyana no kuzigurisha mu bihugu by'abafatanyabikorwa n'u Rwanda, kandi zikoreshwa na RDF imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Kandi igisirikare cy'u Rwanda kandi cyashoye ingengo y'imari mu gisirikare cyayo ziri hagati ya miliyoni 150 n'180 z'amadolari y'Amerika hagati y'umwaka wa 2024 na 2025. Naho igisirikare cy'u Burundi cyo cyashoye ingengo y'imari iri hagati ya miliyoni 80 na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika.
ese umaze kumva byose akantu ku kandi ku mibare ibimenyetso ndetse n'ibifatika twegeranyije twavuze twaberetse urabona ku bumenyi ibikoresho amahugurwa imyitozo ndetse n'ubunararibonye bw'ibisirikare by'ibihugu byombi urabona ari ikihe cyatsinda ikindi biramutse bigiye mu mitsi nubwo nta wifuza intambara igitekerezo cyawe gishyiraho hasi muri comment mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi kandi niba mwakunze ibyo dukora mwibuke gukanda like kandi ntimwibagirwe gukora subscribe naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris sawa murakoze naho butaha